Ja ne želim pomoći nekome koji ne bira sebe. Neću, ne želim, ne mogu, ne biram pomagati nekome koji ne bira sebe. Znači, odgovornost je tvoja, je na tebi, jer ja ne želim tebe nositi na sebi. I to za mene je ljubav, je istina, je put kojim tebe vodim. Jer prvo, da bi krenuli raditi zajedno, da možemo raditi zajedno neovisno, znači iz ljubavi, iz srca, iz duše, iz te snage, iz te unutrašnje moći je preuzimanje odgovornosti za sebe i svoj život. Znači, birati sebe, postaviti sebe na prvo mjesto i tek tu možemo zajedno izgraditi rješenje, rezultat, vodim te putem ljubavi, istine i tako dalje. Znači, ne mogu birati tebe i nositi tebe na sebi, jer onda si ti u obrascu žrtve i biram i ja biti žrtva, a ja to ne želim, ja tu lekciju sam već naučila. Tako da, sada znaš koji je moj stav, sada znaš koje je moje učenje i garantiram ti da je promjena, transformacija, rješenje, fantastičan život tamo gdje je ljubav, tamo gdje je ljubav prema sebi, tamo gdje se rađa u tebi ta vlastita vrijednost, a da bi se ona rodila ti moraš birati sebe. Tako da,